Chekron ponat hipilake karbiaron barim anim ansosi kipangtang anparta kipavir videja phan kurusar tumaphan chek keron pon. Kidamtangani Langhin BJP Mandalasa Hemalongsi Bangso Mai Paduponlo. Bangso Mai Long Langhin Constituency EM Bilimohan Khaklari VDC Chairman Kiron Togbi Langhin BJP Mandal Mai Phu Nurinal Brahma Kongchunbang Sarthi Singh Rongpi Langhin Municipal Chairman Ethelian Muchari Ward Commissioner Krishna Mohan Basmatari Anparta Roangsar Lapente Arat Mati Kurusar Lapente Charhepi Mailong Chitongpen RDP Bangso Mailong Karbinglong Thomas Councilium Bilimohan Khaklari Napen VDC Chairman Kiron Togbetum Tami Labangso Sai Kedeng Ponajok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Napente Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliramrong Hangaphan Akiro Pipa Jerpon Lapen Labangso Sai Kedeng Laki Haku Pirthe ki Plang Akai Ahutpen Karbi Karbagatum ke Sekar Klimate Chorkli Chophejo Mate Kithi ke Jang Hutame ke Charhe Hui Asai Deng Ponangkok Lasila puson asayamo kai ke kipado verji napen kipavir videja phana puson aning ki rungpon asai ki dengke ki me parpik asai lupung pini mailong chithan chimum pondo pini bangso chekiron ponalong bangpharoi sira phokebra nerkep atuma phan suri kep achek Chief Minister Relief Fund hinpen pipajer pondo lapen labangso mai jujia prang Masap Sopor and Pen Langhin Constituency keparlo Raikom polling station along Kido Luchin Langso Havaralong Pen BJP Racharya Songalong Jasemet Karbino Thomas Council CM Dr. Tiram Longhang VDC Chairman Kiron Tokbila Pen Langhin Local EM Bilimohan Khaklariatum Kiklem Kedam Kimisena Jok Puthot APHLC Rat Pangri Asong Pen Bangkrip Pri Lapen Congress Ayasong Pen Banghinia Bangpu Bang Pietum BJP Racharya Songalong Chipo Chief Minister Okolore Adoror Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Namoriai Eketor Chief Minister Relief Fundor Jugidi Karbi Anglongor Amar Karbi সংসার সকলক কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যিনি ৰিলিফ ফাণ্ড সেই ৰিলিফ ফাণ্ডৰ প্ৰত্যেককে 2010 তেওঁলোকে এটা অনুদান দি গৈছে সেই অনুদানটো আজি আমি লাংহিন মণ্ডল বিজেপি বা লাংহিন সমষ্টিত আমি 158 জন ব্যক্তিক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই 158 জন ব্যক্তিক আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আজি আমি লাংহিন মণ্ডলৰ পিছত এইখিনি মুহূৰ্তত এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম দেৱক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সকলোৰে জনাজাত সকলোৰে প্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰৰ সেৱা জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত Langhin Pensar Pangring Tikathar Karbing Long Life